okushaba oku kozura izoba rya nyuma bazyo mu rukiko orwetabiramu abatura ku rw'omuseru zona eziri kushanga muri Katete ward hamwe na Nyamitanga. Entunguuka y'ekyanga omu matawuni nerugiriraho amaju n'ebindi byombeko ebirikuba biri omu kyanga ekyo okureberera gye amaizi mabi ninga gete sewage okukyendeza endwara hamwe n'enguuto nungi. Ebizindibwa bizindiddwa ku puraani ki? Abantu b'e Katete okusinziira ku City Development Plan Katete walimenti kubeerawo ki? Ebyo bikola ekibuga okubeera mu kibuga nti bwe nazimba ennyumba yange ey'okusulamu weekifo ekituufu awalimenti okubeera residential houses. Agizirengu ashemye kuba hariho enkoragana nungi y'abantu kuyambaho orurembo okutunguuka. Twekerezeza tutya okubeerawo mu kibuga nga tetumenya kibuga ate n'ekibuga tekitumenya ekibuga kyengejogerako. Tamasho ushirikwasi kwa mwanya kwa paki. Kumpara mutiaza kuombeka ujuweza jijize nkai wajijize murukuto nwala abone bamasomo. Tituri kwepeza kweli. Umuntiaza kutakura ushange imotoka umutari kubane motoka kufu. Taino ujirachi taino kulavu. Nelson Muhanji omuhezi wa City Clerk wa Mbarara City South ashabira aba LC1 okwera kanso kureba ngo abantu tubayombeka mu mihanda. Orufurando rukumanyikweka cyane kureba ngo abantu bari nk'abenda kurutahamu tumanise kugira ngo tukigure kare tere mu enkondo afista abantu bamanye ahabwe byo biyonjo no kwetantara endwara eziri kuretwa oburofa. Mary Karungi omushomesa mukuru w'ebyamagara omuri Mbarara City South ayihanangiriza abatura obutahunamira muntu wena ari kurekura amaizi mabi okuza mu bantu. Amizi g'ebinabiro amizi nawona bamwene bagwisa kagwe omuntu akugoka akomorera sewage aho mu tawuni akona kabi kamani ahamagara gitu nk'abanyayuganda. Abebembezi bajya nibijagumiza mu n'enkiiko nkezi mu division yona kureba ngo bahurikiriza abatura kandi hamwe no kubagambira bashemeye kuba nibakora okwetungura. Adolphe Ireka, TV West.